Danas smo se okupili u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli zato što ne pristajemo na društvo nasilja, zato što ne pristajemo na opravdavanje, relativizaciju i normalizaciju fašizma u našem društvu. Od ljetos, znači od onog nacističkog skupa na hipodromu postalo je baš otvoreno, su sve brane i sad se otvoreno širi mržnja i po društvenim mrežama i po društvu i vidimo na ulicama da se više napada. I mislim da je vrijeme da tome stvarno stanemo na kraj jer želimo biti civilizirano društvo, a ne nekakva primitivna prčija u državi. Zarađujete na tome. Simptomatično je da je bio u Kopuljači. Mi ovdje svoja lica ne sakrivamo iza nikoga i ničega. Mi smo ovdje da štitimo svoja uvjerenja.